reka dusabe abantu bajya mu Burundi n'abastar mu Burundi niyo wese ni mu Burundi baje kudufasha n'ubundi gutunganya sinema Abel yaraje kudufasha kwigisha yaje muri visit twakire Abel Nduwayo niyo muntu wa mbere yanzanye mu Rwanda umukomera amashi 2012 ni umuhanzi w'imba gospel Imana guhumugisha warakoze kunzana mu gihugu cyiza abasirimu bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo wese ukomeye haba hari umugore ukomeye ariko mu nyemerero uyu munsi vuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari inyuma y'umugore ukomeye haba hari n'umugabo ukomeye siko bimeze reka tumukomera amashyi tumwakire Fanny Lavine n'umutware wawe niwe wese sinema mu Burundi bano iyo tuvuze sinema mu Burundi twumva bano abantu babiri iyi ni couple nziza Imana bamugisha nabonyemo n'undi muntu yakoze sinema kuva kera action movie yo muntu twazirebera yitwa Kuke iyo muntu yakoze sinema action movies zambere mu Burundi tubona ibintu biguruka umuntu akava hejuru akajya munsi y'ukuzimu batebe yabe n'ibiki bibaho umukomera amashi is also producer Kuke Ite gatandatu muzi mwihute karindwi Teradyoshe karindwi tuza kunsura tuza kumuramutsa tuza kuramutsa Abel na Mimi tuza kubaramutsa ibintu biri gusa Mimi yahaye filime nyinshi mwakinanye ndetse n'iyo kwiza igihe gito cyane gose ibintu bikunze kigukira n'abarundi muza gukomeza kubona ibyamwa byiza cyane abarundi nge mbishaka cyane uko ari bakeya ariko kugira ngo babonye umusaruro kandi no wadanje ku buryo nyine ari mpamvu ngiye ngo bano kuza hariya nanjye ngabashigikira bakaza bagashigikirana gutyo atinze abarundi zobona gutyo niba bicane hari n'abashaka gufata ku ngufu na peri noneho ari yasohotse no munsi baze kuza kuyireba bano mu jitwa umugore wa Jonas twese twagize gutyo naremeye nahise mwana muhanda na timu no myanakira kabisa urangije ari kungana ubanye n'abakinnyi biwawe baturutse Burundi muhagarara aho ngaho turabishimiye cyane thank you so much for coming twabakunze cyane mwakoze cyane gufata indege mukaza mukagera mu Rwanda muturutse Burundi turabakengurukiye mwakoze cyane bahafrika turabakunda cyane by'umwihariko twishimiye kubabona muri abashyitsi bacu kandi beza cyane mukomeze murakomeza hariya bafatira amafoto sorry now gose uramutse abarundi ba bana baheza na accelera indundi yese babwira amajambo abiri mu kirundi umuzi abantu mazi iminsi uri kumwe n'aba Mimi usanzwe ukinana n'abandi barundi batandukanye ubaramutsa mu kirundi neza ariko nibaza ko ikirundi kiza ntacyo nzi canda barondera ako niko nzi ucubarondera aho yene yes abantu basanzwe gukurikirana kuri Empire baramutse cyane gose basanzwe bakunda filme zawe impanuro zawe abakwita Daddy Boss ndabasuhuza cyane cyane abarundi bo bitegura nkuko no kwezi gutaha tuzongera dukorana na Mimi na Bakado n'abandi
mbere ngo hano nawe namuzokorana ni umuntu wanje kuva kera kubaza nawe tumara imyaka nk'ine tuziranye nk'itanu nakoranye aho kwica n'ingero yes hari barundi benshi kumbure bakuzi bagukunda mugabo bifuza kuzokubona mu Burundi we bazokubona iwacu ntabwo kwa mbere cyangwa kwa mwaka ngomba kuza gusura mbere meza muri sale nguyu usore n'abatari bamuzi bo mu runana n'uyu nguyu. Thank you mama, turagukunda cyane. Turagira ngo twakire Celestin Mwaka ari kumwe na madamu yakinnye muri Bad Choice, yakinnye neza cyane, umwe mu bakinnyi beza dufite muri iki gihugu, umwe mu bantu bakinnye neza, ari igice cya mbere cya Bad Choice, igice cya kabiri muri buze kureba. Uyu mugabo yakinnye neza cyane, hagara aho ngaho turaje tumushimire cyane. Turashaka guhamagara Acta Clement. inkumi nziza atuzanira certificates. Reka dusabe abantu baje mu Burundi n'abastar mu Burundi n'abayoboye sinema mu Burundi baje kudufasha n'ubundi gutunganya sinema. Abel wa yaraje kudufasha kwigisha, yaje kumuri visit. Fanny Lavine nawe yaraje dukora na film. Twakire Abel Duwayo niyo muntu wa mbere yanzanye mu Rwanda umukomera amashi 2012 ni umuhanzi w'imba gospel. Imana iguhe umugisha, warakoze kunzana mu gihugu cyiza. Abasirimu bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo wese ukomeye haba hari umugore ukomeye, ariko mu nyemerere uyu munsi mvuge ngo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari inyuma y'umugore ukomeye haba hari n'umugabo ukomeye. Siko bimeze. Reka tumukomere amashyi tumwakire. Fanny Lavine n'umutwaro wawe. Niwe wayoboye sinema mu Burundi bano. Iyo tuvuze sinema mu Burundi twumva bano bantu babiri. Iyi ni couple nziza, Imana ibamugisha amahoro. Nabonyemo n'undi muntu yakoze sinema kuva kera, action movie yo muntu twazirebera yitwa Kuke. Iyo muntu yakoze sinema action movies za mbere mu Burundi, tubona ibintu biguruka, umuntu akava hejuru akajya munsi y'ukuzimu batebera yabyo ni ibiki bibaho. Umukomera amashi. He's also producer. Kuke Ite gatandatu muzi mwihute. Karindwi Teraryoshe. Karindwi Hassan Ingabire, Joseline Mihigo, Josiane Uwimana, Pascaline Uwase, Sylvie Muhawe n'Imana, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Kaduhamagare umwe mu baterankunga bacu, Isa Kofi, aze kudufasha gutanga certificat. Muhagarariye Isa Kofi ba mu Biryogo. Nawe isi dutuye yakinyemwo n'umukinnyi mwiza cyane. Nabo ni abastar bafite uti bicano barererwa cyane.
muze mudufashe gutanga ibihe. Aime irakoze. Olive Naituriki Olive. Sandrine Wingabire. Zawadi Gishaka. Muhamashi abanyeshuri bose, muhamashi bana basitani baje kudufasha, nanjye mu nkomera amashi. Imana ibamugisha MC Mama Angelique, mwaza tugakomeza gahunda zacu. Thank you guys. Urakoze. Amashyi nabonye asa n'ayabaye makeya, ariko dukomere amashyi aba bantu twakiriye CEO wa Action Courage, twakiriye umuyobozi wa Keta, twakiriye umuyobozi waje ahagarariye RTB, n'abandi banyacyubahiro bose bateraniye hano, Dr. Roger na Madame Elise. God bless you so much. Umunyamabanga wa Federation Apollo Dusabimana. God bless you. Twakiriye umuyobozi wa Golden Technology, umuyobozi wa B-Sound, umuyobozi w'Inzora Protocol, umuyobozi wa Muyo Decor. God bless you so much. Abona abaterankunga bacu. Nshimiye cyane aba producer, abantu dukora umwuga umwe bateraniye hano bakora sinema nyarwanda. Harimo abantu benshi batubanjirije nk'uko mwabibonye, twatagiye muri 2020, ariko kuba duteraniye hano sigo sinema yatangiye kera cyane. Umuyobozi yahoze ambwira ngo abandi batangiye bambara amakanzu, ariko byari bikomeye. Natwe ntabwo twatangiye byoroshye, hari benshi bahabiye inzira kugira ngo uyu munsi tube twarateye ikirenge mu cyabo bigende neza nk'uko biri kuba uyu munsi. Iyo hataza kubaho ikigeragezo cy'ubuzima cyakozwe na Patrick Kamanzi, ntabwo twari kumenya ko filime nyarwanda izabaho ngo igende neza. Ndabyuka nakirebye kera cyane, ntazi ko nzisanga muri uyu mwuga, ariko turabashimiye cyane abaproducer mwese muri hano, ba Clapton, ba Gakwaya Celestin, abaproducer bose abo nababonye, Adeline, twishimiye cyane kubana nawe. Ni iby'agaciro gakomeye kubagira muri industry. Bahafurika ikoze yonyine yacogora vuba, ariko ko dufite imbaraga zikomeye muri industry nyarwanda, muri sinema nyarwanda. Bahafurika yambaye mu mutwe igihe kirekire, nk'uko buri muntu agira inzozi z'ahazaza naho yifuza kugera. Ariko naje kumenya ko nintatera intambwe ngo nshake uko izo nzozi zashyirwa mu bikorwa, ngo zimve mu mutwe, nzahora ndota mpaka nshaje. Ko kandi ntawe uzamenya ibyo narotaga nintatera intambwe ngo bishyire mu bikorwa bigaragara. Ubu ntibikiri inzozi, Bahafurika irakora. Mugisha tweretse kuvugana n'ubwenge bari kuza sinzi hageze.
uragenda bamubonye nawe abana bakinnyi kabisa bakinye neza cyane. Zaninka Joseline Mama Zulu yakinye ari Makulat Anti yakinye neza cyane yabyitwayemo neza nawe muhamashi Assumpta Wibabara Giselle ari marraine sinzi ko exhibit yabo sorry. Kambe Sarah Sabrina Miki Sarah Komera Mashi yakinye neza Sarah Kambi. Muhamashimiki umukobwa mwiza yambaye neza akina neza nawe arumva yubaha gahunda marimubwisha. Marie Rosine Uwimana Marita yakinye neza cyane nawe muhamashi neza cyane. Dr. William Valence sinzi ko bashije kubagira Valence arahari. Valence ari hehe ngo arahari. Bosi Rukundo ubwo sinzi ahangiye hanze azosanga no mwisho twagiye. Venke Seuregea nawe mukomeye amashi. Venke yakinye neza cyane anaririmba neza n'umukinnyi kabisa ari kwitwara neza. Yazamutse vuba amaze kugira audience n'umukinnyi mwiza cyane. Abaproducer muri hano ndamuberetse ndamubashimiye. Scott namuzuzanya Scott n'umustar nawe dufite filime dukora yitwa My Father-in-Law nawe ni wari main wayo ni seri. Twagira Dina qui est secrétaire. Dina zawambaye it's okay. Hamwe na Kanani ari hano. Kanani nawe namubonye mu banyeshuri. Muhamashi sekretari koze neza. Sekretari nubwo yataye agapapuro kariho abanga nje hano. Katuje kuri crew technique. Of course crew technique era kuri direct ariwe jewe. Camera 1 yariho Peter Bashore yari kuri kamera n'ubu. Peter waza please karimu ngano Peter Bashore mwere kuri kamera ya mbere nawe yabikoze neza. Kamera kabiri hariho Noel D'Antoine arihe aje kamenazi. Ubu nawe aje muri stage muri Africa ariko asigarageze kure. Mwabonye yuko amashusho afata yuko abizi. Yaje avuye ku ishuri aza gukora stage muri Africa ariko mwabonye ko amaze kugera kuri level nziza. Mr. Who yadukoreye indirimbo nziza cyane ya Bad Choice. Mr. Who yadukoreye indirimbo nziza cyane yitwa Mr. Who The Big Voice. Twaja muri post production editing yakozwe n'uwitwa Cedric Shimwa. Cedric umukomera amashi arihe Cedric umukomera amashi n'umuntu yitanze cyane muri editing. Twararanye amajoro tweditinga akabyihanganira. N'umwedita mwiza yakoze ibintu byiza.
hanyuma twagira nabo dushimira badufashije muri iyi projet. Famille se twizera sinzi ko babashije kuza baratubwira ko bagomba ko nabo bahageze. Ari muri Amerika. Muri Amerika ari hehe? Famille se twizera baduhaye location yo gushutingiramo nukuri aho bari Imana ibamugisha kumara mu nzu y'umuntu iminsi irenga 5 afite abana afite umuryango ni ibintu bikomeye. Mukaza muri abantu 18 tukirirwamo twavamo saa 5 z'ijoro naye murumva ko ntiyitanze nukuri ahari Imana imugisha. Famille Gershon Munezero nabona bagize ibyago n'abadufashije bikomeye. Twagira na famille Manzi Merci sinzi ko bari hano. Manzi kare winko na Dr. William oui. Famille Manzi Merci nawo mwakoze cyane namwo mwashize mu kuboko kugira ngo iyi film ishobore kubaho. Yari itanze uburyo bwose no muri iyi event yari itanze cyane kugira ngo dushobore kuba turi hano. Harimo byinshi nawe bigiye dufasha. Imana imuhungisha ubwire mamiko twabashimiye kandi tumukunda. Ni bano sinzi niba bagiye twambitse Epic Boutique nabo akaba ari badufashije kugira ngo abakinnyi bashobore kuba bambaye neza kuri amagiye mabona kuri screen no baduhaye imyenda y'abakinnyi. Mwakomera amashi bano bantu bose. Nagamubwire ko bashimiye mwakoze akazi gakomeye, akazi katoroshe kumvune nyinshi rimwe n'igisure kuri mu kazi rabizi ntabwo turiko turakina. Rero mwese mwemereye umwese karata marathon hari hanze. Abaye kuzitani karata marathon hari hanze mugende muzitani mu rugo. Murakoze cyane Imana ibahumugisha. Musingikira byane turabashimiye. Tunashimira of course na kanale yatwemereye kwi filme kalite yayo ishobora gutambuka muri iyi screen yawe. Imana ibamugisha kanale Olympia. Nshimishijwe nuko mpagaze imbere yanyu akaba ari ngewe kandi bambwiye ngo mbashe kuba natanga award yitwa Best Character wase Priscilla de Tusengi yaba hari The best actor ni Placide Tuyishime muri filime yitwa The Worst Ever. Welcome. akaba ari n'igihembo Isakofi yamugeneye twifuza kuba twamuha. Tukaba tunamwemereye ko we n'umuryango we bazadusura aho dukorera ni karibu. Tukaba icyo wenda kugira abyumve neza
ni ukuza tugasangira, ni karibu tubemere ibyo kurya by'ubuntu no kunywa by'ubuntu. Isa Kofi barakoze cyane. Keve, congratulations. Ego mwakoze filime nziza, the worst ever. Pastor tushime komereza n'icyo kinege. Okay, cyashaka kuvuga uburato. Ndabasuje mwese, murakoze kumpa ijambo umunota umwe. Ikintu nababwira ni uko ntabwo nigeze ntekereza ko nshobora kwitabira competition iyo ari yose. Ubusanzwe ntabwo nkunda ngiye gukompeta, ariko reka nshimire umuntu watumye ninjira muri iyi competition. Nanavuga ngo ubwo nyine rirangiye tayari ngiye kuba umuntu ukunda competition. Ndashimira timu yanjye yose, hanyuma nshimire umwe mu banyeshuri wanyakuraje akambwira ngo bino bintu bikore. Davis muri Nitec ya mbere ari hano, ndamushimiye. Uwa kabiri yitwa Bucura muri Nitec yacu. Turi gushutinga iyi filime yari ifite iminota igera muri 45, ariko bari basabye ko filime igomba gukorwa n'abanyeshuri igomba kutarenza iminota 10. Arambwira ngo iyi filime wambabariye, yaminsuye n'inshuro nk'eshatu, waretse tukayishyira muri competition. Ndabyumva ndabitekerezaho, tumara kuyishutinga birarangira. Ufata filime iminota 45 bakora iminota 10 ni ibintu bigoye. Ni nanjye wayiditinze, nabikoze wiki yose kugira ngo mbane iminota 10. Ndamushimiye cyane kuko ibi byose niwe nanone n'igitekerezo cye yatumye mfata umwanzuro kugira ngo basi mushimishe Bucura wacu. Murakoze Bahafurika ni mu rugo igihe icyo ari cyo cyose. Nzaba mpari ku bwanyu nk'uko namwe mwahabaye ku bwacu. Ikindi kintu gifite ijambo, umunota umwe nasaba media hano, ngasaba aba producer hano, izi mpano mureba aha ngaha nimuzihe amahirwe, nimuzisunike zibashe kugera kure kuko barashoboye. Thank you so much. Ako kantu Murakoze cyane. Tugiye no gutanga igihembo kuri Best Actress kuri filime zose uko zatambutse. Reka nongere nsabe Freddy ahamagare ugomba gutanga iki gihembo ndetse n'ugihawe. Okay, murakoze. Reka duhamagare uwahagarariye Kim Hotel aze adufashe gutanga kino gihembo. Kim Hotel